most of the asofo no do na say they are prophet because of say ye di bibi asebi etu ya adwuma na say di ka say bi tu ya adwuma say edifo sem no o na sika ho ba me nya kwa kire mo obu won oni edifo sem gift no wa ma wati asole no wa mo bia kwagina kwan so no the information man no dey share come magicians omo mo kom motia omo mo kom tigali omo nyina be read dwuma no omo mo ti abosom so abosoma no e be read dwuma no say they are prophet omo the bible na to bosom no so omo so mo ye edifo and asofo no be to say Dr. Mensa Otabil no mo omo squad no omo so omo bia omo ti bible school e kire kwa fa so ye share kom edifo sem eni sanete edifo no nyame ne de adom ne ma wo yale